Иргун булдыр хисепле телеграфисем Паянхи Калачева и бир хамыр студия Чаваш Республикенде Врению институтин ректорне филология наук кисен докторне Юрий Исаевай хравластерымыр. Иргун булдыр Юрий Николаевич. Иргун булдыр Марина, иргун булдыр хисепле телеграфизем. Юрий Николаевич, эсир тухтыр ішіне хүділенерінбе темеше жылырцегары анжақта пирматрағынара бұлман шауынба қалысы барырға әдемлік ұсылықне мүлі түбе хыврар мүнбе пуянлатыр ресир ұна. Тарих halde dibeymeриха, межне твады жылғына ерцегаре. Шак квалификации шайнеларны. Ну, волнде ол никшадымен думас, ол яланақшын беке тиңгіна ерцеганы беке бала бұлады. Жамбада, ну, жабғатырағынде ол хыне манерлі ол ученый бір шамбек хыне манерлі пызык тивишлі этап пулзадрать. Тагынде ларақ чүнен де бір Шагме пызык ешсем зарбушне тада ваг ешсем де жират бар, статьязем битлет бар, ол никсам начарын задмас. Шаплада пидебелес келет сирен кандидат диссертация меншинчен, меншиннине ушрыр. Вот пидебызык таусамай галас келет манан хаман наука ра ерце браганчина Виталий Иванович Сергеева ол шелбулинде пирне уйрылзагаре. Анжақта ол мана жағынбек наука шулесінде Ширпен уразне дома полуша. Ялнах вол менде булисир мабуштазан, ялнах материалзан пухматынзан, он берги аза или деп мен давать чежи манан профессор дезе ялнах шамбек шоушлаза, ну хамныче тыннадып. Баллах изер тереза каладыр кандидат бур, наука кандидат тадам зарбусне наука докторы бур. Кандидат диссертацияны эбе 2002 жылда хүділенче, вол баллах манан нахамар чаваш телегине тепчене еш пулжы, ларах чуне ундаман пидешемек эмоцияне палардаган, шинна палардаган, наджар е ырызмаксене хаклаза өзінің классификацияне ергеленче. Калабырында тунгада деп баржабай, е унда тада ты е арслан дезен паллах шин арслан чердюн деп бур, жабығытырақ арслан бур менде. Син надо жем как мавлад арслан. Син байшин худшановинде узу гураган туйма палардаган смахсине тепченесі. Туйма жаблай, она коннотация десе жабығытырақ, вот унон коннотация жак палардаган игене бурында наджар ене палардаган, тада лайх ене палардаган жагынбек мензем. Ебір хамыр чаваш телегинде тупса палардын чығаман наукара ерце бұраган син номерба. Тадам узур бусне гаран де 20 галлап каларам хаман диссертацияне хүллерам, ол диссертация пажақ урухлачем банде ол баллах. Вот фитонимзем өзем үзендран хапирин калбыр теректелгенде лайық тепчені болсанда пирин хамырын наука ушлангенде, чаваш наука ушлангенде, вот онда игивизия шингана эшлени вот Дегтярев Геннадий Анатольевич, Виталий Иванович Сергеев ходит, тогда ну тебрикшен. Утрах вот шак доктор буластезенде паллах пиде пір тват пелик шол ислемедевре шактемба. Интересы бұл задухыре, междезен лайық хүділе өртсеғары, каран де вот шағымек кенеге қылардым бар бір, вот көкенеге ол дұқыре, көкенеге дұқыре. Пілдіргілардым әбіна, вот шактембан де шак ятпақын де ол манымен бұл же. Күндан де ол пилік пайрандырат, шак пилік пайранда паллах пирин миллетілі болса. Прямо же талнаштарулы тепче, кунда пирин хамырын чеваш тіслігізімбе вырыс телгинди тісліксене, тада төрек телгинди тісліксене, тада үтті телгезен тіслігізімбе талнаштарма дұрышны. Тималдан пұшланзағайт кунда сумақ тебінде мілі онда сазызем, хайне манерлі закон зембе вұрнашына кайран ондан лексем өзіне күшегайт кайран, да унын сумақ майлай жо, предложение, онда предложение пареми, онда фразеологизм зем, тада унзыр юлашкине вара онда хамырын культуру көтіне пелестезе, мілі бір зерінбе хамырын хақлавлы рейтинг тавастезе, ассоциативлы эксперимент. Иртердем, онда пиди интересный эксперимент болды ол, пинетлазин худшындардым, калабыр евісен бұшынде, хамыр культура хақлавлығын титтеп евіш мілі, палақ юман де ол. Юман ғышын шыға ғайет, тада ғытты зембек ұқайне манерлемен земонда зумақран, таттамзем бору, тада ғытты интересный бола болды. Науку багларны генегизем тада бурында сирен? Науку багларны генегизем бургунда, кунда лингва культурология, национальная культурная семантика, канай бір пірле хамырын
хаман наука руководителі бе, Виталий Иванович Сергеев па бірлегалардымыр. Сумлы генеге хулым. Бид интереслі. Ну, темде 20 болады, анжақта инженде немде жүк бұзанда негемде боламазды. Жамбада ол холнышты пақма керлі бар. Наука жинженде темде бір жер садылдараймастын, онда қойын ерги бұр, мінге бұлсасын шыннене қалым Аллашкеха. Бұрысым қалаш, хайне манерлі каякчылығы дейс. Сағалға мұнланады. Шақчылығыне, жауытырақ, от шақ интереслі бала, от кес пәдек еспулзанда, жауытырақ, күнда манын от эксперимент перге қалашырымы, халчи негамда етермен эксперимент тердім. Чуваш от калыбыр юман, күнда от ваду юман, азат е, пызық юман, нумайын зем, от калыбыр интереслі балазем. Күнда от күй тепчевінде ол бұл же бірна коллег Виталий Иванович Паперле, ол епкаларымде системалы бұғат бір наукыра фитонимзем, юзендран, күнда черджунзен, пілдержізем, танлаштарулы, хәне спецификалзем, бұрында зымақран, түрлі мінзем. Калыбыр тымана дезе бір зерімбе, тымана ергелезіне қалаймас, тіслікрен қалабын. Тымана чывашын ол тыманағын де ол. Вырыссем жіне құрықла. Вырыссем пұрнын палырдайды. Ну, вырыссем на тен зымақран Индо-Европа телгезінде ежін, ну, жабықтырақ олзем калыбыр хәне манерлі илемлі хақлауы. Перінім ол темле ол наджар хақлауы, тымана дезе же болады. Е, онда тады темізен бедан аштарзан, калыбыр мул гаш тезен, харап же. Понятно, интересно же болады. Ну, мен қалас келі. Иман жәмек кенеге қыларас терлеу яғынақ бұл, хам студент түкнех. Еже вырнашырымда, қыштақ ұқша ішлезелме ұқсарымдайып, вара бір Петр Яковлев па, Петр Яковзен поэт па, Чималдан пұшларым арқыларыма хамырын студентсен, хамыр факультетра веренеген студентсен сыввезене пұқса, Шакымбек Чималдан, межем шулда астымастан. Үтлари атлычы бұлғала. Үтлари жабла. Петр Яковлевич қалары учинеларны күн. Илемледері, яде шамба аде гергелезе арапар. Ол жеме гергелезе, ебна хамын шутран, мана барачес мінзем, материалзем барачес, Валентин Александрович Абрамов, Петр Яковлевич папірле, бір жамбек самаяқ бір вуно жул ғуши, қыларзалы тодымыр жамбек мінзем, альманақ. Интересле бола бұл жем. Тада езер тухтырышне хүділене хүшінда не пледе ағалар мастер наука жеземзір бүшне тада тван ене, тван яла, тавра пілүйші бек тепчезе кнегесем кларма пулдарадыр. Шавы мана пидетіліндерет валынде крайвецен әші. Анжақ айкендек бар мастер. Ол қашны женесі. Потому что елзем, мәжін дезен, шак кнегезен 20-қыштақ еврларақ ұвынат үшін. Мәжін дезен ялан терес маргаламай ромазында. Пер замақтанда пер панжада тересмар панжалар майрома. Шамбада каскас канас тезе вара хамар ял бирги, атте дейін дешембе калат ести. Міскерді хамар ял бирги, хамар пулдарул шинзен бирги, нимде жирмастын де. Вот шамбек вара атте аннехесте небе материалзын пұштарма бұшларым. Унда вара еныш ярзында юрадим ханде. Еныш ама юрамаз. Унда бұл шамалдарақ мәжіндезін эмоций бе, туйымба, унда епхамда бұрында. Кунда туйымзым жоқ күнда. Наука негізінде туйымзым жоқ. Кунда туйымзым бұр. Ате әннеде бұр, ұнда таванымзінде бұр, тады тізімде. Мәжіне жас қалады. Мәжіндезен... Шавынде чунагандара депен. Шавкандара, шавкандара, мәжіндезен интереслі. Шинзен бегалажан, ұнда шинзен бірге бұштаран, шинзен вұржасте, ұрласте, тағымда демде қалама бұлдарады. Ебі бұларымыз зеренгене керсене, ұнда вунза қырмыш әмірдей, тада вунда қырмыш әмір пұшламышынжи хывыр ялчынызем. Тепчезе ұшта житреренде, мүлі архивсенде бұлдыр. Күнда, вот аку интереслігі неге, мұн закон шулдағыларды мен материалзем бір тват бірлік шулға алақ, пұштаран ұшланынде. Күнде ол ұрықлағызам, пәдімішлі Россия Федерациясында ревизский сказки дейті. Тене, хайвағынде пиндезиттер, шеремешім шулда пұштарым ертермен пұшланындана, ол ұрықлағызам перепись. Перепись вуну гути ертерни пинде загаржар алолтым шулдаранчен вуну гути ертерни перепись хамриял материалзане терле архивсинде жараздопрам чембер хулин архивинде дадон зурбушне Москва архивизинде ну палак куна хам тюлезе везе кашни материалы хам тюлезе дадон зурбушне онда ол хане манерле скоропистес элексирни икшир жулга лазерна материалзинде онда урухла ширу Шамбада специалистене тарадыца, парле ишлезе, мен дұрымар. Ну, тадан зұрғысне, вот шак, пәдемішле хамариял шинне, ендінде хойын пинде загыржыр аллы ұлтымы шул дарантен,
Шин йох шиндезе пелет бузан тада айларах шаларах история анма булдара. Пиндежичер 25 жылдаранчен. Вот төслекрен епкам хамурын йыха жыраза ментуза. Шак менде пинде улчер сагарун ултымыш жылда журанна Ермей Янгалаев деген шинна шыраза дупромгунда вот хамур йох мене. Шагне керетеді мендеріндер деманам. Вунза кырмыш әмір. Чвашсемінде тене кене пулма кирлі шавықытыра анжақта онда сирин ялда пурде авалхе чваш ядібе жүрешші. Тен весенінде тенегіне бұлсан да иге ятне сықлазақ бар не білерек пулінде был. Визе ревизский сказкинде онда чанағақта малдан херамзен кірпен, Пөрөмөжө херамзен пажак кірпен, шуда илмен херамзене. Тадан зобыстен онда вот шак хамырын Христос этинне ленен методын ченги ятсем. Чаваш ядзем. Шавна каладыпта. Кайран вара онда мындавас хутсуна бысласе херамзен ядзен, херамзен шуда илмеднасе. Тада вот онда кайран Христос тенне ежныгы ченги канонзене быкса онда замахранында хазен мин бурында реестр бур, ятсен реестры, ятсен уже онда керзагайма дуннасе, хали вот пинде загыржыр алуптым шулда, онда чаваш авалхи тенен ядизем, шин ядизем пачак шугын онда. Тада езір нумай булмаш, кожал асы жиндері булныранба шит мөлі билек шул шитне ятпа, вишкі десле ширузем ятлы кенеге кылардыр. Вылданды сирин ял салда кесем, келе яны ширузем. Жабла, но кунда малдан духреман жак менем дормор. Хамар ялды пиликсир хам пин ялдан пиликсирла умбиргалана челе кораган билесе. Пиликсир лазин варжагайна возинден вишерягын кайлы даварнайман. Шагыл кашты изин бирги жерзакларна сону гержигизем зем нумай чагалан мадивре. Шагысын вара шаканеге духре кол кыжал духре кунда хамар ялзем визижин возен материал зене килдизем упраза бурнаш пурунна возен шир ял киле таванжин заматне юратный заматне на ширузем возем де мажупа эмоции индензен тоим индензен пид интересле пала хош перзинзем галаше мен магерле унда шинзем парберин гушинде палартна тоимзене кадардаше унда ну кирли озев кирле дезажлады мернезен шак ширузенде шинын ыдарлыгы шинын тенжигин амар чаваш халыгын тенжиг урнайт. Между да ол ханеманерле ол культуру коде бор. Влади, жамбада вид интереса может па. Паллах пурах между дезен был чаваш халыгын тенжиг урмне де палырдать шав бухотри чаваш сень комолне уйрымлыхне. Везем тем дезен де банхи пурнаган чаваш сень день каштурухларах шинзем полна. Ударлыгында вулама косакла урухларах. Этика индейзен замахран узем халги отра кенегезен вуламан, халгибек. Ебір кенегезен вуламан, анжақтай этика, бір-біріне хизеплес, тада калаш бір-бірін жинден калаштың жүхне хак парас, үсліксе мұнда телен зағаймалы зембек, чуна завандараган, акунда шу зернебек, шу шығыр черлежіне шу зернебек зембек лайық мындавашы. Кымылы, бәдемішлезін. Карам варанде онда аллы жол білдірдулан чиде. Ширгалазы бағастерім прик текст. Сире барада бакына кынапан теп. Кунда совыземи? Совызем марын, совызем жирма бұлдар емасты. Ну, хамын ажалықри самансыне үйгер жагдартына... Калавсем. Калавсем, да. Теленмеле кетмен парне бұлдигу, тавда бұжақ парнешін. Юрий Николаевич тавда бұш пирмбада келсе, шагымбек козы кылагалаза банышын, войбадыр сире, ослықра шешмар, синеліксем ұшма, тыван ялыр умынже есер ховырын тайылман бұшыра шірехидех тайна, шаккенегесімбе, малашнеде тіптерзем иркерірха, туйзақтырадып, көнде чынжын палық. Тыван жыржывана сывыршинже пушне хуна, тываны мырзен умынже. Пирім бұласықшын крешне, азате кугашизем умынже. Сваплы әш. Тавда бұш. Хизепле телеграфисем пирин студире паян Чуваш Республикинди Врению институтин ректоры, филология наукисен докторы Юрий Исаев польза сывылыр тепредель вылычин.